Ni mutino wa barabara uria uhanikiire kiroko kia umuthi mwena wa Ngata Bridge barabara-ini ya Naikuru guthii Eldoret na uria utigire andu atatu makuite guku angi 7 magitiguo makihonia nguraro cia mutino thibitari-ini wa Nakuru level 5. Kurerikana turera imwe iria ikumaga mwena wa Eldoret ni weteire mwerekera na kugutha matatu ino na thutha ucio ndereba wa turera ethara thutha wa mutino uyu kuhanika. Appeal to drivers and members of the public who are maybe traveling for the Christmas festivities to be observing traffic rules. Akihura ndeto ino mukonde kamanda wa borithi wa Naikuru ya ithwiro Edward Ogware ni ugite ni mambikite mihango ya gwethana na ndereba wa turera ino. The driver of the trailer never reported at the station. Neither the trailer cannot be traced. So we are appealing to the members of the public who could be sighting this trailer anywhere to report to the police. Maya makihanikaga athii 21 ni mahonokire gikuo cia rera thutha wa bathi iria mauma nayo kugwa ruui-ini rwa Nyakomisaro mwena wa Nyambera kaunti-ini ya Kisii. Kurerikana na aria meyoneire mutino uyu bathi ino iria ni ya kambuni ya Guardian iteire mwerekera thutha wa kuguthwo maguru mayo ni rori imwe iria gutwarithagio na thibidi nene ikiuma mwena wa Nairobi guthii Migori. Ilikuwa saa 11, kuna kadi yani ilikuwa inatoka Nairobi ikafika hapa Nyambera na gari lingine ilikuwa inatoka Pegesa. Hiyo gari ilikuwa imebeba mzigo, hiyo ilikuwa na kanta. Ikakata breki ikapata hii ati ni enjo ikienda Migori. The disaster management team of Kisii County is here with some recovery team and they are doing a very good job. Sooner or later this vehicle will be taken away from the accident scene. Kuhana uguo andu 19 niyo matigirwo na nguraro iria marathie na mbere na kurigitirwo thibitari-ini wa Kisii Teaching and Referral. Gukirikana ndereba wa rori iyo atigirwo ena nguraro njuru gutekumenyekana thibitari uria ararigitirwo. Kuna vijana kati ya wale wanakaa kwa mtaa wamesaidia kuokolea mizigo nyingi yenye ingekuwa hata ingechukuliwa na maji ama yenye ingekuwa ingeharibika sana. Kurerikana na ruhonge rwa kuramata uigiririki barabara-ini NTSA na baya andu aria makuireire mutino-ini wa barabara kuma muthini wa mweri wa 9 mwaka uyu ni yongererekete na gicunje kia 20% guku atwarithia othe a ngari makiurio kugia na uigiririki barabara-ini.